الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga padangungan ng mga kama-Islam, salam doa kanyang katahan, imalog tamo waktu ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, yarin isa bingguro na tumulya, amoy in gumanap sin pangadjian na to, sarta pagpatumtum ka to katatan, tungod paparkala sin agaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, may pinag-agaman na to, murah-murahan makahampit kita niyo dumian, dahin ha amin patumtum niya, iniwan pangadjian, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalugay, tukbal ko yung guru na ito kalasan, pwede na ruway yung dahin kan Syekh Mahir Gustaham, wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waslan sanglit iban puji pemahasil si mahating ya Allah serta salawat iban salam papanghu nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dari na isab kita niyo imabot papangadjian sing kita niyo in pengajian nato arumini biidnillah istiqamah amuna in bagian al-istiqamah o istiqamah fid din ang gayunggong sin tiap-tiap muslim pag-agama atau akan manindugin niya in istiqamah bagian ng mga palangguhan na agama Islam ang bagian ang bukli ng mga sahabat na nasubo ka Rasul sallallahu alaihi wasallam pahindo siya, piyaitaan siya nagikan niya kul amantu billah summa istaqim in hadis agun-agun memorize sing kamatauran nahapal na sing kamatauran nisan ba bata-bata grade 1 agun-agun nahapal nila iyan niya ng sahabat kul amantu billah anong kau magparat sa ikaw po Allah summa istaqim Agos pagpabuntol kau singkatan unang napakaradyaan muna mga palangguhan agama Islam Donghi Ibn Rajab Hanbali inagin niya istiqamatul qalb ala tauhid. Istiqamah muna in pabuntulon sin ako iban sin kamo pangatayan na to doon hapanawhin hapanunggali fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na hain doon, biya itana ko sinambuk puro sin kami, biya na kan katuan Jakari Muhammad in pagpabuntol bang di muntol into parkala ini pakaradyaan ini sinambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala agun-agun mainbalid in kakahinang niya ang ibadat. Muna mga palangguhan agama Islam biya na sinagihi Ibn Rajab kaina istiqamatul qalb ala tauhid. Muna subaitan yung pabuntulon in pangatayan na to doon hapanawhid sing kita niyo doon hapanunggali sin tiap-tiap siulagan Muslim Allah subhanahu wa ta'ala karena in panagnan rukun sin agama na to amuna in magnaik saksi kita niyo wayruhon Tuhan mapatut pagtag-ipon hakasabunalan maringkan Allah inyan mga palangguhan na agama Islam amunan in pagyanon sing kamaasan sing kita niyo para janjian taniban sin Allah ang kana mainoy yung kamatauran inimian sila long na in bata-bata in muna kay ngatan niya amuna in pagyanon baba at na ama baba mga palangguhan na agama Islam long sing kaybanan ulama in panagnan magkasabot sing bata-bata in angin nila amuna in pagyanon bala karena aun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala Allah subhanahu wa ta'ala bukun ka ako intuhan niyo nung si manu siya ipon si Allah ta'ala qalu bala bunal ya Allah un ya Allah sumagawa aun waktu paglahir mo pa dunya lumagbo man kau sumangkot man kau aun waktu tuan di kau makad iwan di mo pabuntulin pangatayan mo maun di mo patalo kun maun paamuin perjanjian mo sin pagjanjian ni ban sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan ko istiqamatul qalb ala tauhid muna subaitan niyo buntulon
pabuntulon in pangatayan na to piksaon taniw marayaw in di kita niyo manjari dumihilimbang iban sa kutufa Allah subhanahu wa ta'ala serta magnaik saksi kita ni wayruun Tuhan mapatut pagtakipunan hakasabunalan malainkan Allah. Demikian niya pabuntulon tanin pag-iman na to. Pabuntulon tanin pag-iman tani fa Allah, pa-Quran niya, pa-Karasulan niya, pagkakitab-kitaban niya, pamalaikat niya, paadlaw mahuli, iban maun, pasukod, mangi, iban sin marayaw. Muslim, subay mabuntol in amuin long tagihan pag-iman niya. Hangkan nato in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah. Pamung kau parat siya kau fa Allah, paubos pabuntulong mo na ingkatan kakahinang mo. Mga palangguhan na kama Islam biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta hi Abu Bakar Siddiq radiyallahu anha ayat sin Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu innal ladhina qalu rabbuna Allah sabunal tuod amuin mga sila magpamung sila in Tuhan na mo Allah in pagparat sayahan na mo Allah, in pagtuhanan namo Allah subhanahu wa ta'ala thumma istaqamu in pagyanon thumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghayrih ay amuin mga sila di nila palingon in pangatayan nila maun dukaing din Allah subhanahu wa ta'ala maun padukaing din Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno siya muntulin pangatayan sin manusia doon hapang ingat niya fa Allah tanto tuod mga palangwa na kama Islam dumayaw na in pagmabuka niya fa Allah inya namunanin mga manusia subay niya tuod hinangon iwan subay niya tuod parayawon pabuntulon in katan muna pangatayan sabab in agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadil mudghah fa idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Aum din ha dain di halom simbaran sin manusia kumpul dugo amo na in pagyanon atay in atay yan bang dumayaw na yung katan ng gautabaran na apapilay sa kumangi na yung katan ginhabaran. Sa mapiyad to mga palangguhan na kama Islam, amo yan in suwaytan ni pabuntulon, in pangatayan na to. Long pahimam Ibnul Qayyim, istiqama hiya sulukul minhajul qawim. In istiqama, in pagpabuntol siya na amuin, pangadatan, iban amuna indan sa rayaw-rayaw minhaj bang mapabuntolin pangatayan mo doon hapanawhid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uwos in pagyanon longta istiqama ini al istiqama malaggo pakaradyaan hapag-agama amin pagpabuntol hapag-agama muna min nasapot panawhid sin kita ni bangkaw nagnanaik saksi na fa Allah subhanahu wa ta'ala nagpabuntol na kao simpangatayan mo in nagnanaik saksi na kao wayroon Tuhan mapatut pagtagipon ang kasabunalan malingkan Allah damikian subaying katan lawan ni isab wayroon Tuhan mapatut pagtagipon malingkan Allah kasabunalan malingkan Allah damikian ingkatan isab amuin maon limbang iban sa kuto inito subay layuan aniwan sing kita ni. In sumunod mga falangwan agama Islam, apabila in pangatayan sin manusia, isa kaulaula in pangatayan ini amunay in foundation, amunay in sultan sin baran. Natantutod nakura sin baran ini. Nabang dimayaw na in nakura, dumayaw na in raayat. Nabihat tuloy sa bikalan sin pangatayan. Bang dimayaw, mabuntol siya, labi luba na doon hapanawhid pa Allah, di siya magdihilimbang iban sa kuto fa Allah ta'ala katan pakaradyaan niya tantutod muntul na ingkatan kakahinang niya muntul day sa indila niya inilalaungan niya
bihan mga palangguhan ha agama Islam. Karena ini bang mapabuntol, maupiksa, marayaw, pangatayan, tanda niya kahalka niya tuan, piyaitaan kita ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang ini dumayaw na yung kataan ang kautabaran sin manusia iban sin kataan kakahinang niya. Adapun bang isab kimangi na yung kataan baran niya iban sin kataan kakahinang niya. Kanadto din hadis madaran na pagbatbaton sin mga kaguruhan sin kita niyo at tungod sin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Unatod ingkataan kakahinang sin manusia doon siya mag-base pangatayan niya, doon haniyat niya. Dan bang marayaw in loon sin pangatayan niya, in maksud niya, in mukana niya, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya dumilimbang sa kutufa Allah ta'ala, hakatan pakarajaan niya, inyan amunan in sa buntul-buntul pangatayan, mga palangguhan na agam Islam. Sabab, bang long tayin sipat istikama mausal sin tiap-tiap Muslim sa bunal tuod inyan amunan in tao manunay tu janji iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itunay niya tu dingkatan para janjian iban sin Allah ta'ala. Pabuntulon mo tuan in panawhid mo fa Allah, hikaruan niya, pabuntulon mo in pagiman mo fa Allah, in hikatu niya tuan, subay mabuntulay sa pimpagtaat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay Muslim, magtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaupuan niya, inistikama pagyanon, agarun mo ingkatan diyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakakaus-gausan dil kay mo sin Allah ta'ala capacity mo. Adapun aniban mo ingkatan nuno na aniban kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni mga palangguhan na agama Islam, bang mahinang insipat ini sin mga sila Muslim, tanto doon mo magkakitaan in siya tap-tap naghihinang amal ibadat fa Allah, tap-tap na nanuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala, saltain mga sila ini lagi amuin madaran magsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala, iminang singkarayawan iban lagi nila pag aminlong tabihan nagsasukul sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pang datungan sila musiba amo nalong tabihan wayroon kanila amuin di nila pagsabaran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguhan agama Islam, in pabuntulon sin kita niyo, pabuntulon na to in pangatayan na to, pamanawhid fa Allah, pabuntulon na to in diglagtik sindila na to, maun pakabtangan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pabuntulon na to in kakahinang sinanggaw tabaran na to, paakaron na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bihaon aun din ha mga sakit sin mga kamatauran, amoy sakit sin pangatayan sin manusia. Aun waktu magkalupa sila haan muin kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu aun kutu doon halom sin pangatayan nila patay manghud nila bariman. Aun waktu mga palangguhan na agama Islam, in manusia magpanudsud siya hawayron pakaradyaan niya. Inyat to kan tanda sin malumi pa in pangatayan niya, iban bukun patud mabuntol. Subay niya tud pabuntulon, amuin uno-uno wayron panglamod-lamurin niya, di siya lumamod. Biya sin upama niya, kamatauran kabataan bihaon, magmaap mayan mga palangguhan na agama Islam, lumamod sila sin bukun na parkala. Upama, intu ini perkala tutumpukan manusia ini ayaw tud kamu sumudsud bang bukon kamu lamod din kanila. Ika isa niya aw mga manusia maglamod sila sin bukon nila perkala. Upama niya perkala hiina tan yung kanama tan apabila yama tan yung kanina tan yung nagkalo na di kita niyo manjari mga palangguhan agama Islam magsudsud ang pakaradyaan ni bang inikaw anak ayaw umiyan na kaw long muhiina ining kimugdan ama hundong nakaw ato kan ama yamay kimugdan ina hundong nakaw isiyo kaw amin mag-check kanila bihadto isiyo kaw in mamisarahi kanila bihadto sinikaw anak
minsan niya bang kau tiyawag sin dua maas mo ato hambuk daing kanila, di na kau man dyan magtakla, magbihan, sabab piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam sin Quran, fala takul lahum uff, ayaw kau mamong padua maas mo. Sinamin, katuan, may tingkap taran. Nabiyarin na yung chumek kita niyo. Yung tiyamen kimugdan, lumamod ko simpagsaga nila, simpagkaluhin nila dua. Mga palangwa na kami Islam, bang jumatuin biha ini, kalumyanin pangaten sin Muslim. Kumanginakal sin Muslim. Karena, simud siya pabukun niya parpala. Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takatutan niyo, malugay na. Ibuhan tahun na yung piyamin na yung bisara niya kato. Inagin niya, min husnul Islam al-mar'u tarku ma la yani. In sarayo-rayo ka Islam sinhambuk mano siya, amo intinggalan niya, mayroong pang lamod-lamurin niya. Iban pang kau makakita, mungkar, ni step simpag ka niya. Muna-muna, lamon mo sin limam, tenas bang mo kagausan sinanggaw tabaran. Bangdi, simud mo, di lamon. At yan, kung subay ka magtimamisar pa ama mo, pagti mo tumlangon biya ni ama mo kanina, mulangon. At amen, kau, upama niya, inahundong ka ba, yama lungin korek, ato, ama hundong ka, inayin korek, kau sabi ni kalong, sisiyo ka magbiyad. At sadya kau anak. Amin in mga jimatu yaon, jimajato. Masih pa ini, magjajato pa. Mga palanggungan agam Islam, subay di magpanglamod-lamod anak na tupaparkalan niya. Hasupaya malanuin pangatayan niya, muntulin pangatayan niya, panauhirin niya pa Allah. Karena ini ikaw anak, ini nga tuming kawajiban mo magtaat kau kanila. Kawajiban mo lasahon mo sila, in kawajiban mo maghaddam kanila, in kawajiban mo daho mo sila magagad-agad na dunya karayawan. Amo yan mga palangguan na agam Islam. Amo sa jatwin hinanga. Karena indua magtiyaw minsan pabiyarin nila sa simba na paasawa, inasawa pa ba na maawon sadya in pagkaluha antara. Karena inyan part na sinkawit niya. Part na nakaagad na yan hakabuhi sindua magtiyaw din aon sadya pagkalo. Aon sadya pagdi nila pagsulutan. Ang yan mga palangguan ng Islam. Ikarwa parkala, inayaw kita nisod magsudsud supaya muntulin pangatayan iwan muntul sa binakal sin kita ni umagad hapaman sin Allah subhanahu wa ta'ala in apabila aun parkala sin ulama antara nila khilaf nila pangkawukon da ulama iho manghud tay manghud ko agam Islam si muda usog babae ayaw ko lumamod parkala nila nabang ko limamod musiba dakula lumian min pangatayan mo, lumian mo rin nakal. Di sa kan man jari chumek, lang mo labi ko may ingat din kanila, mga ulama yaon. Misan yun Allah subhanahu wa ta'ala na mayta, pasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Subukan mo hataw tagapanghati, pang di nyo kahatihan. Iban lang mo, mas labi ko may magdaawa rin kanila. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin yuwarrisu ilman faman akhadahu bihadhin wafir. In mga kaulamaan yan, silanan in kiawarisan, kaya pagbinan, amanat sin mga kanabihan. Silanan in kiawarisan. Mga palangguan na akong Islam. Sa babiyat to sila yan in naon. Kapatutin magdawa, magpasampay. Pangaon jumat antara sin ulama, ba't kita muntulin pangatayan na to? Ba't muntul inakal kani, ba't muntul inhumuhan na to? Ayaw kita ni sumud-sud pa para kala sin bukon, mayroon pang lamod-lamurin na to. Ang payan bihaon, tabiya na kuman, ang pag-grade 1, grade 2, ng adji 2 tahun, kung ulama, la hawla wala quwwata illa. Masya Allah. Labi kau magmamuha din kanila. Pa Allah subhanahu wa ta'ala maridi. Sa winayat sin Allah subhanahu wa ta'ala matampad. Innama yakhsa Allah min ibadihi ulama.
in sa buka-buka na pa Allah Ta'ala din haipon niya mo na yung mga sila ulama. Uno, labi matasin darajat mo rin kanila. Siyabot ta ng kain na magpasampay sila mas malagwin ta kapatid magpasampay. Sila na isabing pagpangasubuhan. Sa magpasalo ahlad dikrin kuntum la ta'lamun. Pang magmabuka ada isab sila na sabihin labi nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sunto na pag-agamas labi sila sumayakaran. Singkita ni anak murid. Maita, alulama, warasatul anbiya. Na yung nabi, yung mga kanabihan, uupihan singkita niyo yung kakahinang nila. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uupihan saan kata mga palamuan awang Islam. Sabab yato, ayaw taniyo tamakanin pangatayan na to, supaya muntulin pangatayan na to, supaya muntulin akal na to, ay taniyo magsusunod. Imiyan, kumatasin darajat mo na dah. Sabi ng Allah SWT, nagparman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iangkat sin Allah Subhanahu wa ta'ala in mga sila beriman, iban sin sila kirilang ilmu sa taas-taas na darajat. Ngayon kung maguso sampayan in kaibanan, mga surak man parkala, pag-agama, unin pagwa sinambok guru, hinahon mo ang pabok guru. Katuan, beri nagikat, tabang kayo, namumungmung na yung guru. Sabab daw, nakto magkilap sila, magdugto na dalil nila. Na, dumugan niya, pagdaong isap mato, dumugan, buwan niya, nagdara ko simpit na. Wala ko nanuntot. Nanuntotil mo pag yanon, mari pambok guru, katuan, unubay mo kumanay ni. Kawaw may katan, bisara niya, pagkaring mo isap, katan, unubay mo kumanay siya, ay nakaw magda, sinpawa, sinambok guru, mga pambok guru. Siya may hilukaw. Siya kawaw mo kataan, yung kataan, pagwa nila ko siya to, study mo marayaw. Kawaw mo yung dalil kataan. Isiyo-siyo din hamang guru nagpagawa, miya mga din pagawa niya doon, Al-Quran, iban hasun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamo yan yung kawa. Kaya yung kalagyan, makad kita ni pa-Quran, iban hasun na. Amo yan mga palambuhan na ako. Kung magdako si Kaptan sinarap matto, yung garap na matto, may nang pitna. Iwan ko kung bihatin mo rin. Tumtuman nyo, yung panghindu ikatutan nyo sinambok sa habat, inagin niya, utlubul ilm. Panuntot ka mo ilmo. Pain ajaz tong paakad buhay. Na, pabila, datungan na kamuliso, nalasan nyo yung nagdarasin ilmo. Pain lam tuhibuhum pala tawagadu. Bangka mo di na lumasa kanila, ayaw sadya ka mo dumukal. Ay ikaw mag-astul pa mga guru. Napila sadya man, no sabi yawon, di raman tutil mo, di pamalasa, marugal pa guru. La hawla wala quwwata illa billah. Nawalo na santuan, pagkawa mo duwingin mo, ang bukon pa pari. Ang bukon pa duway. Ang kanda maray ka tuan, bihaon, timaod na, magmaapman, nag-iskol, papari, kasulutan pa bihan, padukay nga kaman. Dahil sin pa mga kaulaman nila. Yung kawajiban na to, pa mga ulama na to, kadat kita niyo, dumuhog kita niyo sinhin pang hinduin nila. Kaya nakaw na tinil mo, pang kimog dan pakaraan, kawabang di, bukitan niyo. Pihatin magtuntutil mo. Bukon magdako, mariya patro, siya tumukom ka. Ay la hawla wala quwwata illa billah. Hukom mo may kataan tao, isiw ka. Ikaw yung kawajiban maghukom. Manghukom ini mga kadi. In mga ulama. Sila yan yung kapatut magpagawa sin hukuman. Bukon namin biya kadutan ni murid. Kung biya kadutan ni sibilyan. Na yung guwaan niya, imiyan na kita, timaw manin ulama tayo, nasasaw na kita. Karena wala kita nanuntut marayaw. Yung kato, kawanin di, bang di kasulutan kawanin, yung papagtakbiyon bihan. Namin tunjimato. Na yung bihad to katatalong niya ng pangatayan na to. Di munturin pangatayan na to. Di munturin akal na to. Anak to, agaron tanong sinakkalakal, tadi tanong pa agaron pasara. Nagkapilatan na nasabot, basin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inna kulli masjid. Kita rin hadis na muknamayta,
wasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat kaya kitab hi Ahmad ibn Hanbal musnad niya nari Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala fi kitabillahi bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Isiyusiyu piyaham ning Quran kuan piyaham ning Quran yakkalakal niya kimugdan na launda subhanallah. So may nino ko intaw tagapanghati fa idza istahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Masyaallah. Ada po ninambok hadis na maita apabila in mujtahid nag-ijtihad sinambok parkala pakarajaan ng pag-agama ang panipagtuyuan kiyawan niya nilmo dahil nakamatawran kaburuhan kuniguan niya tuan pang siya kibugdan duwain pahala pang siya wala imam pag-ijtihad niya akong papala niya po nampaintaw naggudgud hawanap niya akal niya kimugdan na launda upama niya ayat sin Allah SWT siya po doon ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. O kamu mga anak ko Adam bang literary meaning khuzu kawaaniyo zinatakum pangaringariniyo doon hatiap-tiap masjid. Lingguan na may nang parlor in masjid. Sa labdaho mo ni mga makeup mga burak yung katay pangaring-ari tulog masjid. Ang pain ito'y na ayat khuzu kawaaniyo. Eh nakalima akhaza khuzu pero lamang nakatuan khuzu kawaaniyo. Nabangbiyatin pagmamo sa ito pag yan, ayak kalakal, wala mo piyakat pa sa pangbiyarin to rin, taksi ng sinayat ini, biyarin to rin, inkuan niya, mauno to rin piyawa, sa rasula ayat ini, imaksud. Biyad to mga palaman na akong isa. Ang unap to, kimugdan na kaulaong da. Sa wabukon biyad, may nang palo rin masjid. Sa intapsir niya, ya bani Adam, ay usturu auratakum ida aradtumus sala inda kulli masjidin. Ay uka mo nga nakapo Adam, bangka mo sumambayang na dumatong na yung waktu tabunin yung aurat mo bangka mo pamasjid doon hatiap-tiap masjid. Nakita niyo ba yung layo? Subhanallah. Bihan yung kahalgaan sa pagtuntut ilmu. Muna-muna, panuntong kato, nanuntut kita ng ilmu. Ikaruan niya, lasa huntan yung nagdarasin ilmu, pang kita ng ilmu kagaos, karena bang yan ang anak, ta makaramat yung kanila, makawa mo ra. Sa namang di ka manuntut ilmu, di la ka mala sa kanila, madugal pa ka. Pa kayo nakita nyo tahan kumawa sin ilmu. Pato nakita nyo kumawa sin ilmu, pangataway pangati. Sabab madugal nakita nyo ito taga panghati. Nabihan, mga palang panahon. Ika to, supaya muntulin pangatian na to. Doon hapanawin siya. Haparkala khilaf sin mga sahabat antara. Aun dapat mga palangwan na akong Islam, ayaw ito kita ng mga sunod-sunod. Ayaw. Aparkala, jimato khilaf sin mga sahabat, ayaw ko sumudisyo kung manay mo kimugdan da ini. Kimugdan da sahabat, wala mo ininima mo. Naamuyan yung kamatawran, himo at nahinang kawaris. Sahabat ba? Simod, sila pa parang alasin sahabat, ang panilahu ko mo rin sahabat. Nabihat to sa kamatang biyaw, parkala, sinula nga, sumud-sud. Nauningguan. In makabuka ang intiw tuwing panghati, pag-uus, naguhud-gud na mo yan yung makajulyan at sinagaman. Baita sa mga kaguruhan, kita ni. Amoy mga palangwan na akong Islam. Karena, din ang mga sakit sin pangatayan, yung mga pag-inhigit ini, yung mga pagselos ini, paamin mo po na mga sarap. Ang painwajib mo pagselosan ko, barkala ka doon hadis ha, amin tao keriran ilmu syara sin Allah SWT, iwan sin tao keriran alta, piyag napakanya, aran sin Allah SWT. Amo yan, in tao, in manjari kita niyo, mag-abugho ka niya, at bang isa ba ako'y keriran biyaon, maglumba-lumba ka matumin mga kau ilmu sin biya kaniya, matukaw mag-usaha ka, biyasin nagkakawa siya, halal, uspiyag napakanya, aran sin Allah SWT. Amo yan. Wasad tuwing. Ang pa'yung kamatauran, nagabubuduay. Mga umarehong buhok, kawayan ni Rakda. At na may malawa bihanday kanya. Yung karayon, malawa din natin manguling karayon. Ay may maduming pangatay sa mga yan. Mga palangwa na agam Islam.
iban sin mga kanifak ini pagnifak sin pangatayan ni namoy ni mga sakit din mga hasad hatad waswasa mga sakit ko po may namangi mo yan in mga suway buntulong yan sin nakauna sambut kain ng kaun anagnaan buntulong natin pangatayan na tugon na panawin fa Allah dan nasin Ali Abu Bakar Siddiq ang pagyan ng istiqama pagyan niya mo ilaya tafitu ila gaireh ada na dito kita niyo maling maun paduay din Allah SWT dito kita dumilimbang iban sa kutu fa Allah amin yung pagyan ng pebuntul dan ini namin yung pangatayan natin yung pigsa na marayaw mga yadto sakit suway mahilig suway kaakad in kawayaan sa Allah Subhanahu wa ta'ala at tani sabi kataan biyay ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala amo yan yung bunal kataan pamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na sa buntul pamando wayroon na duwaing pangakaran sing kita niyo malingkan akaron sa jenged to maun ha pamaham pa mga sila sin mga nakauna miyamakan para Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa mga sahabat tabin at tabin amo miyamakan nagkakainang marayaw sa mga sahabat iban sa mga sila nakauna pag-iman din kato taniyo bihan mga kalamang aram Islam suway mawuntulin panawid taniyo mawuntulin pag-iman taniyo iban nagtataat kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala niyan pagyan paguntul na makad kautul katan ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala layuan katan kay Allah Subhanahu wa ta'ala nawin katan di akan so sa mo magtaat ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala na di masampunan pagtaat na pa Allah Ta'ala magkulit di magtaat para sa sallallahu alaihi wasallam kamu na yung paman sa buntul tuog kaya sa Allah Subhanahu wa ta'ala panggod na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam murang-murahan mahinang yadto kamuin padduman sin ako ilan sin kamu karena bangyan kayo yung pagpabuntul marami akong katan amin na sampay long tabihan sa baban uno na yung panukas kayo kasandalan mo sa biyaon kaya bubuntul mo makad ko makabay sa Allah Ta'ala kasabaran mo karena imano siya dumini lang sa Allah Subhanahu wa ta'ala iyahsabu ay yakulu amanna wa hum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu al-kadhibin uno magwat-wat na may mano siya ulat-ulat na sila bang sila magparatsaya na hindi na sila to kasunsin Allah mataod na sa Allah Ta'ala itiukas ng inyo na parintan niya supaya mapinig manghisin pundaling panghakat niya manghisin matan mawuntol panawid ni Allah Subhanahu wa ta'ala manghisin matan di magsakot ko Allah Subhanahu wa ta'ala iban manghisin wisag mga sila amin pagputing sa jabo kung pundaling panghakat nila di magpawuntol di magparayaw sin pangatan ng Allah Subhanahu wa ta'ala murahan pagbarakat kako dumi ni iban kanyo pangman mahinang padungan sinako sin kami dumayaw ang kahalan na to ay huwag mga mahod at nasambok puto bakal ay ito ay ito kita ni magsudsud kanila sa baban niya to ika kami sa pangatayan na to sa baban niya to ika kami sa bakal na to sa karna kita niyo mataod pa rin kato sa babsin pagsusud tamaas na huwag na magkanta tamaas sa babsin mga long tabihan pagsusud kanila na minsan hindi mo ko tumaas sumiyong ko di na kami sa makasubihan tuhan nasa babed to di na ko kaduhan si maas mo actually sa pamangin daw pamaas mo mayroon na kumangi pagkakad-agad doon niya din sinabihan ng mga palanggang na akong Islam kamurahan balik po kan tuhan Zakaria Muhammad supuntuon area hanggang sa rin kami waktu iwan sin dari pa isang makasipay kay Mangbunyo ng akong Islam kamurahan Sudafal kasih dan lasak kaniyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat pengajian sin kita niyo amoy na ikatutog na to pa ini arama amin piag-araman na to insyaallah subhanahu wa ta'ala pa isin mga pamiat niya ito pagpatuntong kato taniyo amoy subay na to halian yung mga to parkala long niya siyapot niya ito amin di kita man dyan manudsod sababi mga ito lawang ito sin amoy in harap pa initumpukan ni Iblis diha ni mga nagkahinang ito pabila imano siya nagipat siya namin dugal niya astol niya
inyan nakasud siya patumpukan ni Iblis. Damikian bang siya simud paamoy in pagkala lang ta napso aun doon ha ginhawaran niya karna aun mimuhot niya. Damikian niyan lawang na isabi kasud niya patumpukan ni Iblis. Ikato niya, apabila imano siya maos magpikilan, magtuy sumod-sumod siyang parkala, ang hindi niya talion marayaw, damik yan, ito na isang siya nakasuod pa amin tumpukan. Iblis, na, duos siya to, makakaon na siya, makasagnat pa amin pag yanon lang niya hasad, amo na yung junkie. Na yung mga yan, apabila imano siya nakasuod pa amin yan, malukpas ingkatan amal niya. Sa taod-taod amal, inyan to katan, muklas na yung kaniya. Rin hikalima niya, amo na yung pagyanon lang niya kaikot. Na mano siya maikot, na inyan katan, lamo din katan, hiwal niya, hakabuhi niya, pag-ikutan niya, minsan yung bukon ka niya, pag-ikot niya ra. Bihan. In kahinapusan niya, hikaunom, amo na yung lang niya kibir, amo na yung takabul. Na yung takabul tuan, wayroon tuod, aturon niya mano siya, bihan, hapangatod niya yung katan, mababa siya rin hatasan. Inya na mo na yung pangadatan sin Apo Iblis, bihan, nakaguwa siya rin harahmat sin Allah Ta'ala, dahil hapalasawaban sin mga yan. Ando kaylo, kalingkat-lingkat pangadyan ka rin kato sin guru na to mulia, amin ayaran na to yan to, kawaon na to, paginawaran na to, insyaAllah Ta'ala, magbarakat in ilmo sin Allah Ta'ala rin kato tanyo, insyaAllah Ta'ala, hibalik ko kanya magbalik, manghindua kato tanyo, supaya long ta makadawhat kita niyo si barakat nikmat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن نكون أنت الناس يا الله اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا